kusho ukuthi lo akakwazi ukubonga udlulwa yilo. Uyazi sengimbona ngani lo ukuthi akakwazi ukubonga. Ufike wathi lo ebona iqeda zakhe ziqala zinyakaza efrijini. Wayitshela ukuthi zinyakaziswa i-microwave. Kanti akuyona i-microwave la. Sibhidliza ama-ice ngqo. Siyawadiliza ama-ice la. Uma sebona la ukuthi ama-ice akhe awasathengwa nhlobo. Usethi lo ufuna ukugonyuluka wamdlela imali enkabe record. Ekubani kuthiwa lo akakhiphanga ingoma nalo. Ebezofuna nini lo ukugonyuluka lo. Ngoba lo ebethi kuma podcast akhe akafuna ukukhuluma ngomuntu akamsizile. Ngoba sekunalo odla abantu usefuna ukugonyuluka lo. Futhi kuyiqiniso ukuthi lo ufukuziswa yilo ongakwazi ukubonga. Qhubekani neseke lo.